Siyabonga siphindze nathi sibaphilise bazalwane egameni laJesu kakhulu nonke la nikhona khona bazalwane. NgesiSwati babuye bathi awu kunetibitendlu baphindze bathi kunendlu yakagogo. Ngabe yamkhulu-ke so nathi-ke ngicela singene endlini yakagogo yakamkhulu sibuke tibitendlu. Ngihle ngikusebenzisa lokho ukuthi tibitendlu kuba ukuthi awu seningeke lapha ethendeni seniyakhuluma asisho la ekhaya kaDlamini ukuthi sesinemoto la khaya umfana lo bekalahlekile sotholakele kudinga ukuthi ningene nje egumeni. So nathi-ke sicela kubapha abazalwane lokho ukuthi nje sidlani bazalwane abasibusisa naloko ukuthi lokuthi emandla ekufa nekuphila aselwimini simane sisho nje lokufa kakhulu sithanda lokuthi emandla ekuphila aselwimini nawufunza Proverbs chapter number 18 leli verse silifunza backwards bese-ke lo verse 20 uthi labo labalisebenzisa kahle leli lwimi batawudla titselo talo. Siyathi-ke kude sithelo uma kude sihlahla sibekisile nje kulamanye amavidiyo ukuthi nangabe nje kuthiwa lo mfana lapha wakazi bani wanele kuhamba nje nalo mfana walapha ngesheya noma lo ntombazana thini vele atendako mani titselo takhe timbi. So ngavuma-ke ukuthi lo mfana walapha ngesheya usihlahla ngakathi bahamba mhlawumbe i-weekend noma ini bacoca ecingweni sihlahla lesi lokhu lase-agwenda setithelo. Jesu uthi siyobati bantu noma-ke sihlahla sathiwa ngetithelo nebantu uthi siyobati ngetithelo. So nakathi-ke Solomoni labo labalisebenzisa kahle lulwimi batawudla tithelo. Losho ukuthi bazalwane lokukhuluma ngaleli lwimi kuma-honored prayer ngikhona la tincingweni njengoba sitakuvisa nje ngakhasa leli lwimi ulisebenzisa kahle utathola tithelo. Thine nje sotawubona kuthi umfundisi ngihlale ngiva abatshali umfundisi kani mfundisi bonke bazalwane abento eba-audio noma bayakhuluma kuba khona ngiyakuphilisa mfundisi. So ngitshele lokuphila lesikuthola every day, every week, every month, every year. Ngisengaveta nje ukuthi ngakhathi kusenetincingo letibo chafata lapha kusete smartphone I still have letincingo letinzala ema-message ukuthi inombolo yemfundisi lena leniyatiko 1617 phindze nalena lenabo 3 labaningi ngathi kulena ya 617 ma-message ngase ngatiniketa sikhathi kwabala nalokuthi lapha egcingweni kuyavela ngagcine sengidelete konke lokunye kwasala lawa. So la ma-message-ke labhale ukuthi le mfundisi noma ngiyakuphilisa mfundisi ngiyakuphilisa mfundisi. Losho ukuthi kungena ukuphila kimi bazalwane nema-audio lesingathi sicala kwasebenzisa manje. Lawa ma-message lawo more than bo 2.8 bese ngelicingo ngoba inombolo ifike later bona ala kubo 100 bo 1200 kuya bo 300 onke le mfundisi. So bazalwane sifundzisile ukuthi letinye tinto ingcono nje tithelelekile ilofu yesinkwa yakhwata imvuthu angathi noma likhona igama loluthi lelithi luvuthu timvuthu. So lama crumbs la agcina sakhe ilofu tinto letincane tiya-accumulate kube into lenkulu lokunye kuthelelekile nje ungathi kungako nje ngithi sesiyadicocela utokhona kubona ukuthi siphila kangaka nje bazalwane lokuthi sihlale sinilalela naloko ukuthi-ke sakusukumisa vele lokuthi nje cabanga ukuthi live lingaba yini nangabe nje umuntu angakhuluma lamagama kukahle bama-teaching sesiyendile ividiyo nako konke lokuthi just imagine nje nasithi wonke umva akhulume lamagama ukuthi ngilala ngiphila ngivuka ngiphila ngoba kuyenzeka lo mnye umva alale aphila avuke ngisagula phindze mina ngilala ekhaya ngivuka ekhaya kukhona umuntu avuka ekhaya alale esibhedlela ukuthi sokwendeka ingoti ini noma ufeyintile uNkulunkulu-ke ngoba muhle ukhansi kumbe kude umphefumulo lophumile. So ngalokuthi nje leli verse lithi labalisebenzisa kahle leli lwimi sho singabe usebenzi ngaleli lwimi ngeke udle tithelo. So siyasukumisa nje emaswatini onke nemhlaba wonke ukuthi khuluma ngaleli lwimi lakho. Phindze-ke futhi sasho nokuthi nje nathi siyaniphilisa sisho ukuphila emtimbeni wakho moya umtimba wasenyameni la enyameni ngekuningi
kukhona lokho ukuthi uphile emalini, phile emtimbeni, phile emshadweni, phile emsebenzini, bakupromote ibhizinisi yakho ayiphile. Bese ngala ngakomoya phila emthandazweni, phila ekuzileni, phila ekuhlanyeleni, phila enhlanganyelweni ukuthi ungalovi esontweni, phila live la uNkulunkulu uthole tambulo. So nazo nje siyaniphilisa. Nalokunye-ke ukuthi sokungakunaka nje lokho ukuthi lo Proverbs ngicela ubunake nje ubuke nangeversion yesiSwati umnake nje chapter number 18 verse 21 uphindze futhi kuya emuva verse number 20. Asilusebenzise lo lwimi nathi-ke siyabuka lo lwimi bese-ke phindze futhi njengoba utawubeva nje bazalwane sakusukumisa-ke lokuthi nakungena nje ebusika siyachaza kulo busika balonyaka singena amakhata asisweleti impahla sigcoke sifuthumele. Utawubona abantu bakuphatha impahla noma nawe ukhona ekusebenza ukuthi iphilise uthola impahla noma abantu abakho nje bekhona ukuthi yathi salukwada sengisithengele na ijacket lefuthumele. Words are beginners. Kungaba kuningi bazalwane ngicela nikukhumbule nje konke ebebengaba nesikhathi ngikhumbule. Words are beginners, so you must begin your beginning. So uma ukhuluma kanjalo kuleli hlobo lonyaka ngithola ingodi emgwaca ngilunywa yathi inyoka dala ngaleli lwimi. Bese kunalokunye ukuthi mina bantwana bangakhela la khaya ngiyakha. Utawubona kusuka na uhulumende namakhelwane ukuthi batokhu upendela indlu. Hawu bazalwane, words are beginners. So ngithe nje asisithathe bazalwane labambalwa sitobeva-ke sithathela kucala nje lema-audios yawa-editha. So lokunye mhlambe kutawukhatheka usicolele lokunye kunemsindo abantu abente ama-audio kune-background laba kuthi unganaki lokho phindze lokunye itawukhatheka nje i-audio phela lokunye siyabona asebukhathe lokho. Labantu laba bayacoca lokuningi nalokuthi nje umfundisi vele nje ngathishela uyamaka nawe-ke lokho kuphila sekodwa ukuthi-ke bazalwane abasiphilisa most of the time nje kuba khona uma ufuna kacala ungiphilisa abatshali egameni laJesu nathi-ke sibe siyiphoze i-audio bese siyasho legama nawe wena zibani wakazibani siyakuphilisa. So tintfo leti ta la ekhaya kithi uyakubona nje ukuthi mfundisi maye siyabonga sivuleke emehlo nalokuthi-ke nathi emakhaya abazalwane noma bengikuphi asidale lokuthi nje kuleli hlobo lonyaka nami nje sengicela kusho ukuthi kuleli hlobo lonyaka elitulu lina kahle eSwatini kude tikhukhula kude kushaya ngumbane kuleli hlobo lonyaka asilunywa tinyoka asisutelwa timbuzulwane kude nje indzaba yabumarala ukuthi baphakeme eSwatini. Lolu hlobo lonyaka kudla kuningi eMaswati alima kuyabuya kudla ethafeni sivuno sikhulu kulolu hlobo lonyaka kude tiphepho netikhukhula litulu lina kahle lithi umoya kuthi kuyaphephuka kude sangcotho asishaywa nje sangcotho. Sitamane sikubone nje ngoba iBhayibheli liyasho nje lithi sitawubuka nje kuphindiselwa kwalababi ngeke kusonzele kithi thina sitawusala singenamyoco. Timfuyo tethu tiphephile tishaya ngumbane tishaya sangcotho konke nje amabhizinisi ahamba kahle. Kungako kuleli hlobo lonyaka siyakhula emthandazweni, siyakhula ekudleni livi, siyakhula ekuzileni, siyakhula enhlanganyelweni. Bafundisi nabapostoli bobishop abaswele nje bo-reverend ukuthi anisethi ngane esontweni sigcwele emakhempini, sigcwele kuma-online prayer, sigcwele kuphi asithi ngoba nyalo sokuyophela umnyaka sokunabomphathi esontweni nakhisimusi sigcwele nje kulo busika balonyaka sengiprofetha kumnyaka lodako. Kulo busika balonyaka nalabanye abantu emaveni kungena busika siyathi kulo busika balonyaka nje asiphathwa amakhata sigcokile sifuthumele asikweswele kudla sinako lokufuthumele sinawo amaflaski nemagedlela buhendikesi asibesweli siyafuthumala nje konke nekwesimanje manje lokunye uyakugona lokunye ulala nako embhedzeni ufuthumele nje netigqoko sinato. Kulo busika balonyaka nje siyalima tibhitho kudla sikwesweli siyathengisa nemabhizinisi ethu ahamba kahle futhi kulo busika balonyaka asilove esontweni ukuthi kumakhata libuye libalele nje neweda nabe kumakhata nasi sekubonakala ukuthi siye esontweni iyashintsha nje phindze noma ngendeka kubanza asinaki yona asiguli sikhwehlela silala esibhedlela. Jesu siyakubonga ukuthi thina silala siphila sivuke siphila silala ekhaya sivuka ekhaya sihamba siphila phindze sibuye siphila
konke kwethu kuhamba kahle. Kucala emtimbeni wakomoya, mina ngimdzala kunami, mina ngimdzala kunami. Sibadzala etintweni takomoya, siyatibamba tintfo takomoya. Jesu, siyabonga ukuthi wena umuhle egameni lakho Jesu, amen. Siyabonga ke bazalwane, so asibeve-ke labazalwane laba nalabanye-ke labanye sesiyakhuthaza nje lokuthi kukahle lokudiva nawo ufeature. So sicela-ke ividiyo singaxoxumi, siyilalele kahle nje konke. Udaba uyakubona-ke ukuthi lona ukhuluma lokhu, phinze lona ukhuluma lokhu, sibabeketele nje bazalwane. Kufana nokuthi nje wabesenta katheni kusinyalo ka-VOC sivulela incingo, noma-ke ekuseni prayer bese sibazwana abantu ofakaza. Ngidaphinze futhi ngibuye-ke, siyakhuthaza nje bazalwane ukuthi this is wonderful. God bless you, amen. Mfundisi, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi kukhona lengakusho nanamuhla. Kuleli hlobo lalo nyaka asishaywa imibani, asikhukhulwa ngemanzi, sivikelekile. Ngicela nje kusho mfundisi, sengitholile i-update ayizolo. Mfundisi, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi kukhona lengakusho. Kuleli hlobo lalo nyaka sivikelekile engozini zemibani, engozini zokuduma, asishaywa lizulu. Mfundisi, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi kukhona lengakusho. Kuleli hlobo lalo nyaka sivikelekile, asishaywa lizulu, asishaywa ngibani, asikhukhulwa ngemanzi. Mfundisi, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi kukhona lengakusho. Kuleli hlobo lalo nyaka sivikelekile, asikhukhulwa ngemanzi, asishaywa lizulu, asishaywa ngibani, sivikelekile. Ngicela nje kusho mfundisi ukuthi nami izolo Friday ngikhonile ukuthandaza ekhaya, ngikhonile nami ukungena emthandazweni. Ngicale nje ngabona ngalokuthi ngicale ngalalela ema-audio, noma-ke angingawacedi ngaleso sikhathi. Ngingakusho nje ngisathandaza kimi ngisachubeka nemthandazo ngemihlale nje Acts 2 verse 27 la kuthi khona ngeke uvumele ungcwele wakho abone ibhola, njengoba sike safunda ngalo leli bese sithandaza ngawo lamagama ukuthi asibolethuneni, asibolethuneni. Kuvuke nje lowo mthandazo loyo ukuthi nami ngingene ekuyiprofetheni, njengoba phinde sazi ukuthi uNkulunkulu usibizele ukuthi sime esikhaleni. Ngiyakuthandazela nje loka naloka kanjalo lelizwe lemaswazi, njengoba sazi nje ukuthi besikuphi nakuthi kule nyanga bekwenzekani ezweni lemaswazi. Bese nje sekuchubeka lamagama ekuvuswa naKristu, resurrection, ukuthi nasiphuma lamathuneni siba nalokuthi siyafuswa naKristu, nalokhuluma nje nge-resurrection power ukuthi Jesu wavuka naye ethuneni. Kwaba nalowo magama nje kuhlanyela kwekuthi resurrection power kuphi nakuphi nakuphi. Kube nalokuthandaza ngabe sengidlalela likaNkulunkulu. Kukhona la ngihle khona ku-2 Samuel. Mfundisi, kuloku sikaba lo nyaka siyafuthumala, sinako kwegcoka, asiphathwa amakhaza, asingena imikhuhlane. Ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi kube khona le ngushoko. Ngiyacela nje ukuletha kubonga kubatshali. Mfundisi, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi khona lengakusho. Kuloku sikaba lo nyaka asiphathwa imikhuhlane, asingena amakhaza, siyafuthumala, sinako kwegcoka. Ngicela nje batshali, ngiyabonga kwekuthi bengathola umlayezo lovela kubatshali. Mfundisi, ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi khona lengakusho nanamuhla. Kule hlobo lalo nyaka sivikelekile, asishaywa imbani, asishaywa izulu, asikhukhulwa nangemanzi. Ngiyambonga uNkulunkulu nanamuhla ukuthi ngingaletha i-report kubatshali ukuthi ngithandaze kanjani, kwenzeke nge-Friday nalokunye. Ngicela nje lengakusho mfundisi ukuthi ngalesihlanu kuleli viki nje, kuleli viki lisuka kulo bekunema-revivals ebandleni. Siyabonga kakhulu. Usuyabona-ke ukuthi silungisela kona lokuthi sibe nebufakazi. Bazwane sabakhuthaza ukuthi noma uyafakaza, labanye nje bayathi uyashaya ka-VOC. Ungabi nalangcondveni ukuthi ngiyati-ke ukuthi batangirekhoda, kube nalabanye. Ubese awusaflow kahle, ufuna ukhululeke nje, thina sitawukhona ku-editha.
Njengalapha si-edithe amabomu nje tinkonzo lachazako lo mzalwane ukuthi bethi kuphi. Nasi icetha lokulalela lama-audio njengoba sesivedile nje bazwana ukuthi uthi umzalwane ngoba siyamada ithi ngibani, inombolo yakhe siyisevile noma lobe uyadisho ukuthi ngibani lo okhulumako, sakhuthatha lokho ukuthi bazwane badisho siku-edithe emabomu. So sibuye siphoze-ke sisho ukuthi ngibekise nje, nawe wena seneliso mnisi siyakuphilisa, bese-ke siyachubeka ne-audio. Uyasibona-ke lesi sibusiso lesingaka ngoba nabo bazalwane bayasiphilisa, baphilisa abatshali, bayaphilisa. Labanye futhi bekhona athi ngiphilisa abatshali, ngiphilisa abafundi, ngiphilisa nama-students ngoba siba kule mikhakha leyo. Kwethu nje kudlala ngaleli lwimi, kusebenzisa lwimi ngoba kusho livu laNkulunkulu ukuthi amandla ekuphila alalwimini. Sekukodwa-ke lokukhuluma nalamasizini kulo busika balonyaka, leli hlobo lalonyaka, njengoba sikuvedile. Siyabonga kakhulu bazalwane. Uyabona nje nakuthiwa we are overjoyed. Kumnandi nasilalela abazalwane, anti kunawe uyakhona-ke kulalela. Naloko ukuthi nje uyabona live lakangwane liyathandazela ukuthi noma ngabe ukuphi la ukhona khona, i-honored prayer is not about coming to Lozitha. Phindze nathi uthandazile-ke siphi i-report. Sitawuba nesikhathi nje la sitaniniketa khona lokunye lokuningi nilalele. Nokuthi-ke siyeva ukuthi kulabanye bathi bayazonda obhazaza namazabazizi kwasho abantu. Sibhicene nje nasilalela. Siyambonga uNkulunkulu naloko ukuthi nje livi liyadliwa nje ubuvile nje lapha wasipha lo mzwane. Kwendekani lena kulo Samuel nomfunza? Hawu bazalwane, impela siyabonga kakhulu. Nabo bonke-ke laba sesibabusisile nemindeni yonke nemabandla naleli bandla nje nakulethi kuvuso nje lapha ethi ngivuselwe nje bebabikile na prior sekuthi nje leyo audio leyo angayiboni bebabikile batshali sidabhe sinathi inkonzo naye nje iposter siyayibona embi kwethu kuthi kudabhe kushumana bobani ngoba siyinhlanganisela. So uyabona-ke lokho ukuthi awunemambala, this is a family. Labanye kungaba ngemakhadi kuyoshadwa, kukhona nje lebesikhuluma nabo nokuthi uvele umnakaniketa likhadi usuke acela 3 wetindlu. Number 1 usuke asho ukuthi ngicela ungithandazele ngingena kulesinye isigaba. Number 2 usuke athi ngicela sipho emshadweni, siyakwazi lokho. Number 3 usuke athi liplete lakho likhona kodwa ungaze ungibalise kabi. Nabe ngi-estimate abantu abangu-3000 emshadweni, nangabe usukhanzalathi mhlambe 400 abasedi, lokudla kwabo base kuvele kukhona-ke. So likhadi nje lisho lokho. Nasifundisa abantwana-ke siniko-report nabe ngingekho ngise-South Africa ngiyakuphi, sesiyakhona kuma esikhaleni. Mane-ke labanye bekuphunyuka lokho njengoba ngibekisa nje kulokho. Unokwendeka nje wena ebandleni kulethe inkonzo but usenya igama lakho angathi sowethiwe ngibani usungithulile ngoba wena abazange bakwetha ukuthi ungithulile. Ufike watetha wena nje. Your name carries your meanings. So bothulile siyacela sibayekele ukuthula. Sipheni lesibusiso naloku lesikushito ukuthi thina how do we send back. Lo back to the sender lenimshoko nini wrong ukuthi lo wethu kahle sithi back to the sender usathi kunaloko kuphila. Siphila kuphila lokuphilako. Nalokuningi. Siyambonga uNkulunkulu. Asesiphinde sivele omunye ke naye abeke ngesiki sakhe lesimnanzi nakhona simuve ukuthi naye uchamuka kuphi. Phindze nalokuthi ubuke nje lokuthi naye uchamuka ngasiphi sika noma ke siki, yes. Njengoba nje kufuna kube khona lama audio weva ahlukahlukene but umuntu munye. Lokho umcoko afuna ubuke ukuthi lelenye ihluke kuphi kulelenye. So enjoy this and be blessed. Amen. This Sengicela ukubaphilisa abatshali egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Jesu inkosi, siyambonga uNkulunkulu ukuthi silala siphila, sivuke siphila, sichubeka siyaphila, silale ekhaya, sivuka ekhaya. Na kulo hlobo lalonyaka eMaswati aphephile etingodini dalo lonke hlobo lweweda nakuto tonke tingoti tetilwane nasetingodini tonke temgwaco. Siyambonga uNkulunkulu kwekuthi ngalamandla lavuse ngawo Jesu ekufeni usebenza phakathi kwethu. Amen. Singicela ukubaphilisa batshali egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu, Jesu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi silala siphila, sivuka siyaphila, sichubeka siyaphila, silale ekhaya sivuke ekhaya kulo busika
nakulo hlobo lalonyaka siphephile etingodini te-weather, nakuto tonke tingoti tetilwane nasetingodini te-weather. Jesu inkosi, ngiyambonga uNkulunkulu nge-all night prayer kulesihlanu lesisuka kuye lesifunze lokuningi nalokukhulu kakhulu. Yeah. Hey mfundisi, ngicela ukubaphilisa abatshali egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Jesu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi silala ekhaya sivuka ekhaya. Yebo, siphephile sivikelekile etingodini temgwaco nakuto tonke tingoti tetilwane nasetingodini te-weather. eMaswati yaphila impilo lechichimako. Amen. Ngicela kumbonga uNkulunkulu ukuthi sisagubha lona liphasika, nami uNkulunkulu ngendele umusa babonakala ukuthi lokuvuka kwaJesu, kufa nekuvuka kwaJesu kuba ne-impact lengiyivako as mfundisi. Ngicela kubaphilisa abatshali egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Jesu inkosi, yambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulobusika balonyaka nakuwo onke ama-seasons silala ekhaya sivuka ekhaya, silala siphila sivuka siphilile, siphephile etingodini tato tonke tilwane, sembethe sifuthumele. Yebo, siphephile nasetingodini temgwaco nakito tingoti te-weather. uNkulunkulu uphelele. Hey mfundisi, ngicela kubaphilisa abatshali egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Jesu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulobusika balonyaka singeMaswati sembethe sifuthumele, asikwesweli kwembatha. Yebo, enyameni nakwakomoya sembethe sihlala njalo sifuthumele futhi sivikelekile. Na kanjalo sekungena ihlobo siphephile sivikelekile etingodini talo lonke lihlobo lo-weather, silala ekhaya sivuka ekhaya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngikuthola lithuba lekwenda lena audio. Hey mfundisi, ngicela kubaphilisa batshali egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi eMaswati na tonke tive temhlaba siphilile sivikelekile etingodini talo lonke ihlobo le-weather nakuto tonke tingoti temgwaco nasetingodini tetilwane. Silala siphila sivuka siyaphila, sichubeka siyaphila. Amen. Ngicela ukuthula i-report on developments. So yeva nje lapha ukuthi kungena nato tonke tive temhlaba, labanye-ke bebantfwana nebazalwane. Sibonga nje basishito nje lokuthi suyabona lokuthi lokuhlala nje silalela le mpilo nje ichamuka kuleli lwimi kuzinabani nabani nakacala uyasiphilisa njengoba nathi sihlale sithi siyabaphilisa abazalwane. Lapha-ke sithathe tibi tendlu sihleti nje bathi sisendlini kagogo. Yebo-ke nasendlini kamkhulu. Lokuthi nje siyanipha ukuthi sidlani, lokuthi sikuphinze kunokuthi kuhlukene. Sivile ngeliphasika, sivile nge-report on night prayer, ngoba kuhlale kuriphotheka ama-updates siyawathola. Uma umva reporter siyathi isimo sinje, bese-ke sesiyakhona kumthandazela. Phinze kunama-praise item njengoba nje lapha nje lena bekuyi-development ukuthi kuba khona ze-development esikoleni kuma-academics, ekhaya spiritual, physical development etimalini. So uyakubona nje ukuthi nemambala bazalwane abakwadi lokho ukuthi emandla ekuphila aselwimini, naloko ukuthi reporter sitokhona sikuthandazela kanjani. Kodwa-ke kakhulu njengoba sishido indzaba lenkulu isekuthenini sibone lokuthi labo labalisebenzisako lolwimi impela ngicinisile batawukhona ukuthi badle tithelo talo. Nako lokho kumcoka. Siyambonga uNkulunkulu. Asesichubeke-ke silalele phindze sive lomunye naye sive ukuthi uyibeka uthini. Ngumfundisi-ke lo, naye uyibeka ngesizotha nangesiki sakhe. Amen. Kudlule ihlobo lalonyaka, kulobusika balonyaka asingenwa ngemakhanda kude umuntu nje lotawungenwa stratha akekho lotawuba nekuthi ungenwa emakhanda kude futhi nesiphepho lesitawuba khona eSwatini kubo lobusika balonyaka. Noma kungathiwa kunemoya, lo moya ngeke la eSwatini uze uphephule, ngeke wende umonakalo
live lonke livikelekile eSwatini egameni likaJesu. Noma ngabe sekuthiwa kungena lihlobo angeke kwenteke kube netikhukhula, angeke kuze kwenteke futhi laSwatini kuthiwe kunesangqotho, angeke kuze kwenteke. Uliqiniso kuyabikwa ukuthi kwabantwana kodwa bantwana balaba labahaqwe uNkulunkulu angeke kuze kwenteke bantwana babo bathathwe, angeke bebiwe, bavikelekile egameni leNkosi. Ngiyabaphilisa abatshali egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Kuleli hlobo lalo nyaka kunekuvikeleka nhlangothi tonke, sivikelekile kuyo inhlobo yetingoti tonke teweta. Kuleli hlobo lalo nyaka sivikelekile kuto tonke tinhlobo tetingoti tetilwane. Kuleli hlobo lalo nyaka sivikelekile kuto tonke tinhlobo tetingoti temgwaco. Kuto tonke tindzawo kunekuvikeleka, spiritual and physical, sivikelekile. Kungako nje ngeke kwenteke kube nesangcotho lesitawufike sihlukumete ngisho netilimo tethu, ngoba lo nyaka utawuba nenala nelitulu litawukuna ngendlela lebhekekile. Kude nje lutawushaya litulu, alidumi kabi, alini kabi, lite tikhukhula, kude tiphepho. Kuleli hlobo lalo nyaka siphephile nhlangothi tonke, spiritual and physical, kude siphepho egameni likaJesu Kristu. Ngiyabaphilisa abatshali, ngibaphilisa egameni likaJesu Kristu lwenkosi. Amen. Kuleli hlobo lalo nyaka imvula itawuna kahle, kutawubate tikhukhula, kanjalo futhi kutawubate tiphepho, kutawubate nje kuna ngelulaka kwaleli tulu, futhi ngeke kubashaye bantfu eSwatini. Bantfu bavikelekile kushayweni litulu negama likaJesu. Haleluya. Sivikelekile futhi ngisho nasetingotini tonke tinhlobo tato. EmaSwati avikelekile, vikelekile kuyo ingoti yeweather, avikelekile emaSwati kuyo ingoti yetilwana, avikelekile futhi kuyo ingoti yetemgwaco. Naloko kungisehlobo nje ngeke kwenteke ukuthi bantu balwe tinyoka, ngeke kwenteke bashaye litulu. Batshali ngiyabaphilisa, ngibaphilisa egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Ngiyakuthanda-ke lokho ukuthi kusevele kungasiko itolo nasemuva nje lokhu behle kulahleka abantwana. So uyabona-ke ukuthi nayi le secret nangu-personalizer nje. Hawu, mina ngiyamkhumbula umfundisi wathunya nje kwathiwa wagijima uthi nkwe ngesencele phinze uthi twe ngesekudla, umobilize abantu ukuthi basukume bathandaze. Naseredweni kuba khona lokho ukuthi mfundisi uyakhumbula kungasibo bomsombuluko kuphela. Nyalo-ke sesikungene nala ka-YouTube. Maye siyabonga mfundisi, vele imfene ayilahli ilikhobo lwayo. Nalokho nje bazwane kusasekuningi mani, ngisebenzele igama lithi yanikhanuka. Wena nje hlala lathi inyaweni njengaMariya, bese-ke uyasisita ukuthi share this link nabani nabani eve. So uyabona-ke ukuthi isayensi ithi i-output determine i-input. So shothi ngesikhathi sibona kulahleka abantwana, tingoti emgwacweni, ebusika abantu bangena amakhada, shothi kuwuto lo ukuthi input. Ngiyamthanda lo input ukuthi simpronounce sithi kuna input, kuna inbeka, put, beka lento le. So kude umlo wenda i-inbeka awungeni ubeke. Ase kude ama-honored prayer aphinze abantu bangakafundiseki ukuthi ulwimi liyadala. Namhlanje sitabe sikwenda na yonke le weekend njengoba sithi asesikhembe nje ashaya mhla ka-30 kule nyanga, futhi ikhona ne-possibility ukuthi nje njengesikhukhukade sibhide mantshwele sicelile kubantwana bonke labase baba khona kuminiso sabethe bamane bathi balekele-ke labanye. Sakhuluma njengoba senikuvile nje lokunye ngendzaba yethu ikolwa. Namhlanje umuntu bekanako lokho ukuthi sikhuthathe abazalwane ukuthi konke la simbulele kona uNkulunkulu sihlaba inyanza leyo ukuthi sibambisene. Ade nginivile nje ndzaba yethu ikolwa. Nasicela kubaphathi isikole ukuthi sicela kuvuleka kweminyango phindze lo nyaka. Angisho-ke ukuthi bese kuba nabantu abatawundlula babuke esikoleni sikwendekani. Next week nje tikhona tikolo lesitawuya kitho noma bo-2 ekuseni ngabo-12 asibe sikhona la ku-morning assembly sigubhela umuthi siloya sithakatha cela kusebenzisa lawo magama lawo. So nawe uyibona lento leyo, umhlaba ugathe into lenje. I'm doing a new thing.
Yabona nje ukuthi bekusolokthulile wase weva ngabani nje ukuthi bo-head teacher sebasendelwe bacelile bo-principal nabo-deputy babo ukuthi noma ngabe abekho security akasivulele phinze nalabanye bo-thishela siyati vele bathi sebetikolwa ukuthi bahle bawu-check-a nje ukuthi akangeni nemanti endlini akaphephukini nokuyohlola nje sebakagcekezi phinze nokuyohesha kungaze kube nemena bakhanze inyoka setatalela lapha. So this time-ke kutabe kungasiko lokho, kutabe nje ukuthi hey thishela ngoba bahle babavumela ukuthi labanye bawenta ibribe vele abantu bethu bayathanda nje ukuthi asengiyovakashela kuphi edolobheni uthi ayitholaphi le ndlu nayo indlu yakhe ngese uyatithengela. So abacosha abothishela kubo-teachers quarters kanjalo nabonesi ebo-nursing quarters kanjalo kunje sibekusangala abantu besikolo. So-ke nase kukhona-ke sibani uyohlola mfundisi sale ngikuhlanganisa sinami ngifuna ukuhlola endlini. So yedwa-ke loyo thishela loyo lesi sikhathi netikhiya khona ukuthi singene nje lamaklasini nangu form 2B nangu form 4A hawu bazalwane doing a new thing nakho lokungazange sekwendeke nalokuthi-ke sicelile kubazalwane ukuthi bazalwane nabo abasivunulise. Kungako nje namhla khona prayer sibacelile bazalwane njengoba siyachubeka nekhempu nako konke lokhu sikubhalile ku-status semfundisi nangabe unayo inombolo sachaza nje lokuningi phinze nakusasa-ke besivele sihlangana njalo umgcibelo wecala kuNovember. Last week-ke sibe busy lokubazana sesibacela ukuthi bede kusukela nje nga-9 sesikhona ngebuningi bethu. Ngilokunye-ke lokhu lesitabe sikhuluma sesibonana nawe phinze futhi kugijima umbhobho lapha hey mina naku lokungimangalisile siyakhe lento yethu phinze futhi sicele bazana ukuthi na ucabanga ikhempu siyahamba wathi uNkulunkulu ukuthi wayasibide njengamantshwele unesiphepho lesidabu so angena lapha sethidwapha. So kutabe kukhulunywa-ke sihleti phasi nebazalwane sibuka sakha nale team naletikolo nje labanye abantu abakhona sesikhulumile na-chairperson wesikolo sesikhulumile nosibazwane batasibambisa nasithi ngakini njengoba ividiyo seniyibonile nangabe kuzothi uyibone lokuthi just like nje umfundisi nakadile ude ku-morning assembly sibe sibathinze labanye bethu nebatali ukhansi batoma lapha ngemuva tinkonzo kadze nje nakhona ukuthi lokwasabeka tandla bebasita bazale nokuthi nase sibeka tandla basisite basibambise nyalo kwesekude kubeka tandla sesibeka tandla ngokomoya bethe batokudla. So inyanza leyo le siyambonga ke uNkulunkulu ngilandzele ukuthi think of this lokuthi nje doing a new thing lokuthi akusake mfundisi lekubomhla ka-27 28 December ngoba nje kusuke khona ukuthi tikolwa asekube khona ukuthi nje besikolweni kubuye kube khona athi akuheshwe nalokuthi nje kwathi bani ukuthi lesikhathi sitawufika ngaso ngoba sokuthi-ke nangabe itikolo sesivaliwe ngasemini nje siyaya esikolweni le kunye kutaba khona nje ukuthi siyacela esikolweni sibekise nje inkonzo yangelanje ncenge ngibekise nje ngihlale ngibese ncenge siyaleka lavumisa nangibani uvumile esikolweni. So khansi labantu laba noma-ke lapha kubunhlangano edolobheni kusiteki kube khona sicela umfundisi batshale bayeta kumbe ngilesibili sekutawuthi-ke sihlanganise ukuthi siyafika le kubo 11 batile labangasebenzi nalabathi sebentako amabhizinisi angikusho nje nalaba labathi sebentako bazolokhanza vele-ke mina mfundisi nifike namhla ngilesibili kusasa vele ngiyocupha bayeta bazalwane bese thina lesisebentako kubohulumende tinkampanini sokhanzakala ukuthi niyeta ngelanje sitakubhica netinkonzo tangelanje ukuthi nje lelo langa linye sile kuboMathanjeni silela kubonfunjeni kude la singeke siye khona nalabanye-ke eSouth Africa bakhona abalabathutane nje la bomalelane botonga kuphi khona la bo-Driekopies uphuma la bo Sicunusa baningi bazalwane nakhona as long nje kutaba sikolwa. So uma-ke sesikhona khanzakala ukuthi siyafundisa sekuyathandazwa naku isikolwa uyakubona lokho ukuthi for labasebentako bese-ke kusebusuku kwathi bani ncele isikhathi sitawuta ngaso ukuthi mhlambe bo-8 ebusuku bo-11 bo-2 ekuseni bo-1 ekuseni encenye khona bekutabe kwendlula abathakathi noma bekutaba khona ukuthi kuyagcekezwa esikoleni seseni-disturbance. So uyakubona-ke ukuthi nemambala mfundisi nami ngingabe ngikhona nami ngifaka umuvo wami ukuthi besiphokukhala sibantwana nama-drugs bantwana bayamitha kanti nigoce etandla libandla bekukhona namanje mandiya
thina lesihamba-ke ebusuku uyababona bathathe ama-walking prayers nabo bakubita kanjalo. So ubone emandiya athi athatha netitolo 10 alivuke libandla. So lolu vuko lolu-ke sicela abazane bangalibukela ikhashane basinga umkhaya asidene. Kungako-ke sesiphetha nawubuka nje ukuthi mfundisi le output ukuthi bantwana bebiwa esikoleni kuyaphaswa naku lokunye nje kuba kuthi endaweni ema-audio lezi isikhathi noma sifakaza kusasa nje nanini kule camp nje basisho ukuthi unini mhla ka-30 kule nyanga solo sikhembile sidakwenda lokuthi umuntu nakathatha umbhobho angesabi. Yebo-ke bobabe kakhulu nje madoda yabona itolo bokunconywa nyalo awu sowukhanza indvodza nje nakuthiwa nombathe if you don't do the ridiculous you won't do the miraculous. Lesihlale sikhotha ukuthi kwendekani bonamani naye wacala waba ne-pride ukuthi bathi angewucwile emandini bongayikhanza vele indvodza ayicwile lapha emandini but yagcina iphilile. BoPeter kwathi wabagcwalisa timbita la bebabadzala kunaJesu. So nyalo emadoda lasakhona sowukhanza ukuthi nomuntu akuphamela utandla yabona nje ego but ngeke sibasole-ke bekunene ngoba libandla bese yehlile le anointing. iBhayibheli lithi anointing breaks every yoke. Isaiah 10:28 senkusithile baleli verse leli bongalade. So uma leli gcobo kude phinze kuthiwa la kunemoya kaNkulunkulu khona ingikhululeke ukuthi awukhanza lo babe ngelenye into nje lehletenteke ukhanze lo muntu abakhona ukuthi utawuthi nje umkami nebantwana. Kungako lento beyigcine seyifika nasemakhosini ingasiwe emakhosi akangwane. Uyibone le nkosi nayikhona ukuthi vele lo muntu kugcwele ukuthi inkosi kukhulu saphakamise idandla noma guce phasi. Uyeka boDavide labathi in the presence of the Lord wabathi lona wathi mina ngisebukhoneni benkosi. Ngila ekuthenini-ke leti into leti-ke siyacela lokuthi sitendele ukuthi kube khona nje umuntu akakhuluma naye acale kanjalo ukuthi nje kuleli hlobo lonyaka kulobusika balonyaka lokudala ngemlomo nasucedzile-ke ukhulume ngesigi sakho sitakulalela thine nakubuka lokunye nje kwalama-submission alabazalwane kuthatha la kubo 20 seconds lokunye bo 1 minute. So nawe-ke leyo 30 seconds wakho noma minute futhi nangabe uyeva nceda nje uyakhuluma uve ukuthi sekuyaflowa sitakulalele bese ngani went ema-submission just like nje siyakhumbula kuphi kusemphakathi kusesibayeni ngikuphi uve ukuthi umuntu ucala athi lokhulumako ngibani mina eshifu wami ngibani induna yami ngibani awumani nje ungene nathi kasipite leti induna sipite boshifu bethu lapha sibe nesigi sethu sekungena nekuthi-ke sesivile lokho ukuthi nje nemambala nawukhuluma nje take your time. So-ke asidaleni ngalomlomo wethu bazalwane. Angiphethe ngalokuthi-ke siyanithanda kakhulu bazalwane nawe connecta-ke kule honor prayer namuhla usibambise uNkulunkulu sovele kubusisile. Amen.